Khona buzile-ke wathini uphuphe edla izinto ezimnandi. Wathi nje ayi ubedla amabhanisi, edla ama-chips, edla nje into ezimnandi. Kungenzeka-ke ukuthi abadala bayazidinga lezo zinto ezimnandi oziphuphile. Kuzomele-ke ubenzele itiye besithenga-ke konke lokhu abakuthandayo okumnandi. Kuzomele nje wenze kanjalo kahle lelo phupho liyisibonakalisa ukuthi kuzomele ukwenze. Thenga into ezimnandi, wenze-ke itiye lakho. Uma ukuthi-ke unombuzo ungabuza la ku-comment section. Zobe sengibuya-ke nenye ividiyo ngizochaza kabanzi-ke ngalelo phupho ozobe-ke ulibuzile. Noma share i-link nakwabanye phela bacela ukuthi bezo-subscribe la ekhaya ukuze nabo bezowazi kabanzi ngamaphupho abawaphuphayo. Nisale kahle.